It's a school teachers association. Today we had general executive committee meeting at this playground, Malki playground. At the meeting we have decided that on 23rd of this month, that is on Wednesday next week, we the teachers from across the state will come on this Malki playground. Then from here we'll march directly to the secretary or to the secretariat, and we'll sleep there until unless the government will respond to our demand. So I would like to request all the teachers across the state who are teaching in the SSA schools to please kindly come forward, come to Malki playground on the day, and we will close all the schools that we were teaching everywhere, every corner of the state. Will be at the time that at 10 o'clock we have to be here, and from here we will march directly to the Secretariat. Pemerintah nak kalian jungi Nonghikai kibadon ha kani ka Malki ground. Ngikot ngiwer ya baru khot Nonghikai kibadon dapo Meghalaya. Bakin sumha ban khang ki school ke jongki ha katai ka art play Tarik. Wan is nok tilang ban ngi. Khot ya ki bahi yang asem, khot ya ki perlok ki perjor ban wan senran lem yang ngi. Kumjuro nak kalian ki seng halang ki paper kilong kin sadon rengkat ban ngi ban kersan lem yang ngi ban laj on no yang ngi nak di ka hang ti hakmat jongka Secretariat. Hai kabari ke general meeting ke bang lasyang mentah kasni ngimsem la yakran yakinu ki wei pat ki agenda la ni ki mat henry ngilekran bai tang hai kabari ke ni enhancement ke bang dawa par ka jingi syong ki jongi ha ke ni kamadan ke bang ngim la syu ban syong sa hang di I kumba la ngi syong hang ni ka sarkar kam yo I yangi tina kata kadaw ngilarai ba ngin lai no bai chapo Secretariat longkat balong jagat kat baja kini kai berkhot kin sali on yangi hang the ha Secretariat hang school nadu bangilawan syong hangdi hakashi tarik jong menta ubnai kampadon kata ka jing phakang school ya ki Nonghikai lani ki school paper hapo ka jela Meghalaya henry ngila shu ya bujli iwei hadian iwei Nonghikai idiwei non ha school iwei inwan ha kanika madan Malki ban ya syong kelain mengor nak benta bandawa ya ka hok jongi nak ka sarkar. Haka kerteng jongka All Meghalaya SSA School Teachers Association haka ni ka janmir ke pemerintah jongka kat kandai Tarik benai Oktober arajar pusau haka ni ka sngi ngilaya penlong ya ka General Executive Committee meeting haka ba Nonghikai nak leng jongka rikasi jaintia kilawan benai shimenta benai perkhat nak ka benta banang penklan cucu ya ka jingaki jongi nang di shikamat hadian bangilai syong kat kandai sngi lenter haka ni ka jaka bat ngi dawai ka sarkar bakat kiu no ya katulop ka jugi nrei I kumba ka sarkar kamdon skor kala kalod kampun sngabi tina mar kata kadaw naklen jungi ngila ya shim da kawai ka jingmut ngila rai da kawai ka jingmut ba nginang penklan shu ya ka jungi nado ka dikata yo ka banwan ti hak ar pulai Tarik kila rai da bor khoi Nonghikai jo benai Oktober arajar pusau Nonghikai nak leng kari kasi jaintia bat Nagaru Hills kamtam kinwan hang ni banwan syauno yangi ki Nonghikai ki basyong ha ke di kamadan bat kilaj on no hakmat ka Secretariat bat ngin ya march nang ni ngin late nang ni kum shimman shipara bangi dawa ya kani ka hok ka jungi na ka sarkar namar ka sarkar kam shim lali hadu kam shim la khot yangi ba dekran hadu ka di klimat ka pemerintah. Oktober sa Tarik unik dalo na kengkeng cindi selera yang Khuboriat na kata di maan kan yang kotakinga yani gisapon dalo na kengkeng ba cindi di mana ko cindi selera yang Khuboriat tani geman mawang ba government satu ni akan sakai dong kusainya ini geman cindi di mana ko cusuat na tanang cumuta mana cenga banganing negara yang ko mana jalan cindi jangi tanganio cindi nangani rang na salan tina getong ple nangga bu cerai damrang barian rang ko na kata mana Cingna hazagani cidok cisni belusioni dalam dah kengkang gong cingni selari ko bariat kuza bercet skung pelinga yani kisepon
Singa bang acangarang nan ko ni ko mona ren ko takka hindi ba da alona keng bacin na mudak akan cakani ko unku sainga aro ya sini da al lo meeting ko sanci gemengta dali meeting ko sanci gemengta sini dimbanang ko sini selari ko bariat jodi sini dimbanang ko kena cakjang ode singa akan cakjagin semua ode singa ya malki background ne jeonen singa jati singa inga cem kolgatam tariko ya no ni marki ground no ni Secretariat office wala rizomani ko dakken aro iya sini Secretariat onari angani kita rizomani ko dakkon singna maungbakan sakit dongjong ode singa Secretariat office mukango unon donggen non tusigen sini nanganirang ko sini dimanang ko curota nang cumota aro lagi yatna kata ska angni karamska garus di cerangna cumotan ya sini talbi kepada izumani ba talbi kepada di mana aku susung kata absan ku mongi hai sini muksoni rangko susuk katna kata jaku dina aro ya khobor tam tarik ko anceng banga ticerangko sukatna kata aro banga ticerangko bana kata angni acik ticer sekarang ko garus ticer sekarang ko mulmulat nas namka anceng kusulcan usa anceni plak di mana rangko susuk katna kata mangen